Sanibonani bahlali base Davidson and eThwathwa. Ngibuyile futhi namhlanje. Bengikhona I think 2 days ago ngizocomplaina nge-team yase BTA laba besquad apparently baye basihlukumeza ngokuthi bashaya udriver sikhona eTexini. So I saw wish ukuthi laba besinabo eTexini, especially ubaba wale ingane lezi eziyezathi ukuthinteka ngamanqindi nani angawabona nje oyithula ama video. So isizathu sami sokwenza ivideo namhlanje, iBTA office iye ya reach out kimi uBut Godfrey Nkosi oyi-official khona lapha e-officeini ye-BTA ungithintile namhlanje khona la ku-inbox wami exolisa ngalesigameko lesenzakalile, and then wathembisa ukuthi bazoba discipline abobhuti laba, and then sekabatholile ukuthi abobani. So esayidini lami nge-accept apology, ngingazi ke kulaba abanye besinabo eTexini enginganawo ama-contact wabo, especially ubaba obekahamba ney'ngane ezizathinteka. I hope la khona nje axole akuthole nobulungiswa. Siyabonga kakhulu office le-BTA ukuthi nibuye kithi. Ngibonge futhi nani imphakathi eningisizile ukuthi share le video ize iyofikelela khona e-officeini. Thank you so much.